Mama akwaba wo frame adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news ebusia for man panin dada Muhammad nsem bia betudwa na NPP phone so man reply eden sem eno man panin dada Muhammad eka nsem o kin na se ye NABCO a eye NPP aban eba so me His Excellency na Addo Akufo-Addo na membui omo buy no mo chese omo create jobs se ne be ya youth ni bi omo we school omo tifi omo nya adwuma ya na do mbe hihye baby awo to ne di NABCO na for the past 8 years His Excellency abaye president NABCO no the first term second term third term fourth fifth otuai as a covid e buy na omo yi omo ani e de ama NABCO fo kakra na eni na we yidi ama NABCO fo no ye be ka say enye ase ndwuma mo be ye nyina His Excellency na Addo Akufo-Addo because nipa ne be sorry anapa adware afaka akoba be hezo okoye adwuma no ze muntu omo ka dia we don't think madness e wa bra parliament MPs omo je omo ex gracia ene de muntu mi nka say skin no mo atua ma omo mun pay muntu mi nka say skin no na mo ache mu ama mo no ama for 200 cedis 1000 Ghana cedis muntu mi ntua enwie dia na adwuma mo de ba na mo ase no enti ene de ye beka say adwuma mo create de ma youth mo aya de papa ba amfa nkwa wie enti no even though de mo atuo nyina no Ghana for the stand yete wo ye papa ma ye na bone kakra be beta ho a ye hu enti me de meka say nka NABCO fo no His Excellency mutuo mu sika ma mo a anka ye beta na NABCO ena maka no ye adwuma His Excellency omo be create de ma mo a omo ewie school mo tifie se de be yo menya adwuma bia ye no mo nsa akomo ano na asem kakra ba ho ye na His Excellency omo mpenda da Mahama etimi akokuduru abeka say His Excellency enchi NABCO fo mo sika ma mo omo mpenda da Mahama wudika no omo mpenda da Mahama ya sometimes hypocrisy mujai o beka say wonchi NABCO fo sika ma mo na enyamo na mo omo mpenda da Mahama wo ye president a ukaza unya magician we create jobs ama youth no nti ukra the youth no kra the adwuma wa mo bi na we tue scan bi na akem so apenda da Mahama ye besrew e ma mo basusu jengum na youth fo na wo kana mo nso ye mo nda mo ndi achi so apenda da Mahama ka so onye magician we create jobs no se na mo aso asisi a ana se 8 years abenti mu refia ene mo ankasa mo jejereje also onye magician we create jobs nti ma o mpenda da Mahama ne nsem na o kan ntom ntrim na nyemo de na still na odaso onye magician na we create jobs mpenda da Mahama be ka so muntu omoka e kan de yes e say abantua but mpenda da Mahama you are the last person e say obeka say NPP ntia NABCO foka because to me you bold e ka kire omo say you are not a magician to create jobs Rashid say trade minister said open so o se youth ni padwuma ya omo university no munko twetwa sere enfa megina kwa ho omo nyemwa no betimi atoto na NDC fo na youth na mo ye dede gbegbegbe no munim so mutumi fada de ko bush ekotwetwa sere e begina kwa ho ton na ne mu de na mo NDC fo kasa ena utie omudi an say na no year 2017 ya no mo kofie they speak as if so omuni akonwa da e Ghana na omuni track record na said ye ewo mo adwene mu se ye wo short memory nti da bia mo be kasa no mafa mo ho adi no da bia anso ye be kai mo ko ye mu bi wo ho no ma se wo short memory kura e be twara to ti ye ko fa ye be kai enche bia na mo ko fio na mo kasa te se mo na mo dwene Ghana fo ho chen wo bia sa cooked analysis ya mo ye na we 96% say why say ya no mo ko se vre Afro barometer Ghana for no ya na mo wadwen mo say ye nti Ghana ha bia na Ghana ha de nyina ye ti o nti sa enema na ara wo kan ne na Ghana for na youth yes Ghanaian youth under your watch ede na wo ye ma wo mo a na na Addo ba ye MPP aban ba ye ya be ye free ho a amo my disadvantaged ye nhwe eno kane say sabre o me ho me the way by o by wa begu no enu nti ama nipa ni nyina ye disadvantage e ya ban bi na aba no hunu se de AC corner unemployment e ko nanim no national security threat in the said ye no ye try say ye be ma wo mu bibi temporarily
to calm them. Na yemfa at least yesi bibi she wonu ma na to bi abi na obi fan sustain obi wo ha NABCO no ko she mu no na munya ba bi akwose NABCO no ko she mu no wanya experience almost about 50,000 people after NABCO. At least half a loaf is better than none. Tisafo no sakoba say aban ene wa ye adwuma de wu kan nyina ya areas. What it means is that ye tua omo ka bia ne bia kam enti eno nye nchen se nkoba o anya bi kurada e wo breso a yufufu yi a wo kan mo asem enne e se o na apa o mo asem enwa no Rashi Pepo mo trade minister say o mo nkotwitwa sere ukotwa sere na da begu kan ho aboti twam o ba beto wo benya ska didi mo policy alternative no o mo nkosesa abo engu basket mu megu kan ho ka bi twam a na ohia abo akosi dan a na abeto abo afiri ho eno any policy alternative ti na obetna TV so because opposition person oba abem na enti no on kasama Ghana fo ohunu se wo na ommumu do ho mo abra tu mi ni hye won sa no e de na ayema ho eno ne yepati and then Dr. Mahmoud Baumia kan kire Ghana fo say se mo mama kwanya na mitimi ba I'm going to train 1 million youth in IT and then India is what it is because of technology. O policy alternative ne se obemo omu nkukogbo nketenkete am omu nkukọ nketenkete ne confirm nketenkete no ma ye hom woni so ade hunu no ti na obetena radios na wo kan asem na wo kan it say there asif say esa wo mada kaye yefo ye nua ma no mema ya mu firi up north ba ebedi kaya ye ni ade wo tena ba mu mfie nwotwe ukromfo no wo ye den na ma wo mo mfie nwotwe ni mu nyina no wo che silver pan ene ma wo mo na de ye politics. And Dr. Mahmoud Baumia see ultra modern facility among so munya at least decent place to lay their head. Anya no you are human being. They are recognized as such. Omunya baby a decent normal na. Na onya baby so da at least yasa training sanujuma ama wetime nya sanujuma no wetime live decent life. This is government that believes and thinks of its youth. Enya mo ano keke mo ano fafa na mode fa Ghana for ho. You should demonstrate it by your deed. And he said, "Mo come on some no. See, you refia. Omo you refi ni nyina be ka kai omo. Time na youth no ani abre omo pa adwuma ye no. O president and na wo bo na wo bo ento ama ne say omra be di president no. O ka kire so onye magician. Mo nya adwuma mo omo. He again said, say, "Oh, I cannot put money in your pocket." And then the na asesa. Na Nadu Danko Akufo Addo ba ekura was there be ewiase say the quality of people is the quality of a nation is the quality of his people. And he said the no mama nhwe ne nipa ni bi wo ho no ma sikasem nti school kro mu ntimi nko sa youth we a ye dwene wo mo no mo sponsor a writ e was Supreme Court to halt it. Some pene e ma free SHS nko so mo ye adverts, thousands of adverts and am the bastardizing free SHS. His Excellency JM essay onu okuta 2 billion Ghana cedis ya on fine say free SHS. Na ya na esre say and there you people are claiming say free SHS no kra no mumpu na mo de buy. Na oba untwam. Obi a waka kire say okuta 2 billion na on fine say free SHS and then free SHS bill every 3 billion. What makes you believe say no dey obey? Abaya wo dwene omanfo ho ene abaya wo susu say omanfo obre etima me hwa kwan so na me mwa wo mo na saafo no wo mu nyina nya kwan na obi antimi nsua de abaya wo dwene youth no ho no ene at least anya hwe wo wie JSS said ye tie bia wo ni da so so betumi akọ senior high school because the impediment ana wo ho se mantimi antuam school fees ni ade no ni nyina eni hobio unya akwanya na ese nka abo youth no na mo de telegon tokas cheges na mo telegon tokas e na mo chema guest e wo kurum ha we know your track record ye be bonso a kire mo enti say na mo se mo be ko na mo nkan kire Ghana fo de mu betimi aye e de abo Ghana fo mo be Ghana fo ani da so say anya hwe ye to aba e de mamo a say na mo be ye mo empty policies are mo kai nyina you yourself are mo propose mo policies no kra you couldn't even explain it let alone to implement it
Monko kamienti amusun be 24-hour economy. Na mo de nam wo achi na ho ahwan na ebe so wo da na adwo na de nda afi kura de adu twam beye mwa. Mbeye jata na adwo. Na obeye jata ro na misramo ayi drobon so de mo kwaye ho ya mo fa nko ho ba